Bayun cok surat jipole pantah Baraja sarah laju jihala Surat ba'abad jijuk le bagah Sultan sarah nesambut sigra Masyurul ghalak baca le rijang Urang asahan bandum kateka Telepoh kapai yang lele tiang lain bencalang ngantuk si guna cukup ngan alat bansi kalian gejak bantu perang tuanku raja menan ke haba surat kiriman dola sultan syukur ne pinta Bayun budiman jipelam legan jain tak suran ulaun raya aban saritro jijuk lelegan Ibnu Abad nusambut sigra haba parisah dalam suratnya wasiat penesan maklum si mua abad ne berita baksi kalian Ube habaran hanjit meduka Teduk habanyan bandum katente Parisah berita dengan rahasia Urang si kandang hana si drote Dengan getipe bangsa celaka Amma ba'du meriwang kisah Tengku parisah ulun calitra Alih juk surat bayan kalepah Newale pantah bak bala tentra Nejak mengadam kejuruan si kandang Sa'id burian dengan musalla Lain sinara dum ulai balang ngan panglima perang Bandung pedua atro parisah kenan metentang Citang merintang Bandung panglima tanda hormat ke panglima perang kejuruan si kandang yupu mulia Telia metemeangan Bandung rakyat parisah perap bak tengku tuha Sa'id burian sinan mesapat Kedua menghadap dengan musalla Parisah marit ngan tengku kejeruan Menawa banekun nebuka haba Wahai bapa lon ngan pocut ampun Sigala kawum bandum panglima Singa ban bengah kuta meta perang Kenang tak rembang nibak kutika Rijalul ghaib kau selatan Naga melayang ulai megisa Baksi umulun ubenyo badan Sabe dalam perang hana tom reda Hantom nadum no kutika rembang Tanda senangan lepah lam bahaya Singa he bapa ngan tulung Tuhan Getanyo menang bakta perang raja Hana mengsidro yang rusak badan Menan pandangan nibak kutika Segala rakyat Bandung menghimpun barang sohantren nepoh befahna mangata kemian ku tata hudum tuan ku ampun nemeng keluar nemeng jabab luang parih sultan dengan arian betapoh bila panglima pedro Bandung kapansan Kalihalun tuan pekenang mentra Menyekatan le parih sultan Dengan arian nemele raja Rugongan payah getanyo muprang Sinyak gelumpang hana le bila Masa ne marit parisah suri Pediang ne kunci metutu mata Metutu teut megrak-gerak gaki
tanda berani mirah ngan muka ngan sian sebut Allah subhanallah la haula wala quwwata illa billah menan kebangan tengku parisah seut pantah oleh musalla wahai panglima gata metua jinawan yukra segala yang nak sidrobek tinggai bandum ne yukra rakyat bahrullah segala yang nak tulianyan marid sa'id burian baule balang dengan panglima jaleh tabrita jinawa sekarang singa berijang bandum jiteka tinggai menginang yang kemiat gampung agam tayu tren bandum si muak barang sehanja ulun beri hukum takoh bak puntung jaro bandua habis narit kemangan padan singa jadeh perang bawa tembuha rakyat ji beda bandum ji riwang ngan panglima perang ji walam kuta tinggai parisah dengan rakan dro urang 10 dro yang saja nebak pegah habaran bandum harutau Niyu ajak jino bak masing jimba ladum niyu ajak ubineh pasi maklum niyu beri bak urang teka gampung si kandang niyu kun sunyi urang kaili gejak perang raja niyu ajak laju gampung si kandang urang asahan tamang lam kuta niyu ajak ikan kejurun si kandang menan barakan niyu beri ajak liha benarit berdalerakan laju berjalan upasi lanja jejak preh tengah urang asahan pelemah jalan rejak bak kuta yang ladu merakan beri perintah kalan nasibah ni bak jem kuta kalan panglima siri yang gagah siri yang cedah atau wahana habis narit kabengah uro rakyat sinaro bandum kateka dengan alat perang cukup selesai tedang mempedawak dalam belang raya tinggai di gampung kejuruan si kandang sabab dronenyan urang katuha segala inang tinggai sajanyan lain ni baknyan kaili dumna mesule tambo dengan gong canang seru negendrang haredam mama jiup seruling bunyo-bunyoan penari alam bandum panglima natrip si nyawang gemepiasan sengap lerijang hanale subra parisah suri bedale yohnyan menolakuan buka suara wahai cut abang Sa'id Burian ngan ule balang bandum panglima ulun beri maklum basi kalian bena ubahan li bandum gata bakuta musuh kalun buh urih cit on putih teglang membanja bena membacut ruh gata langgih pantang berhabis ingat berata mengka melingka urih yang lembuh pulih le musuh kagada mentra budi meriam laju berutuh ingat bak sungguh le bandum gata
lagi suara bekna yang sawu ria tekapu pantang tan raya malingkan narid mengucap syukur tapu jo ghafur Tuhan yang esa. Habis wasiat bandum ke pegah tema parisah baca doa pi habis amin ka sudah bedah melangkah ugaki kuta.